yamaze kwemererwa donc na leta wenda cyangwa komisiyo y'amazina yabo ifite amazina ndandite mu nshingano za guhindurira izina rye yitwa ubu ngubu Ndatabaye Ivan Ndatabaye Gisegeti bakaza neza journaliste mugenzi wanje gatwaramutse natwe aho muri hatandukanye abakunzi b'Isoko ndetse n'Urunga TV natwe ntiduhema kubabwira ko tubakunda turabakunda cyane abarwanashaka muri Salame bagereho abagambanyi utaragaragara ni nkaryawe itaragaragara yogaruka tubaye tumubwira habe n'uwagaragaye amahirwe ahari iyo umuntu ahindutse usibye abarenze imirongo ariko nanone uzahinduka kuriya ni byiza kuko zacanzu hariho gacaca tiwapfa kuza gusa uri ubucafu mu bandi bantu ntibyakoza kwanduza abandi bantu abantu banyoshwe n'akajangara ibigori bizanyoshwe n'akajangara zurusha ku ruhande ugapuriza za chlorine biki cyo kubirekera mu bindi turabakunda cyane rero bakuzi bacu hano ku Isoko TV ndetse n'Urunga TV numva rero twakwinjira amakuru yacu urakoze cyane kuko bisanzwe mutwemerere duhite duhera mu misozi miremire y'umurenge ariko hano hari inkuru itangaje ariyo duhera hano hari inkuru dukomeje kuba twinshi muri kino gihe ariko buriya ni uburenganzira bw'umuntu guhindura izina rye si uburenganzira bwe se byagenze gukesha bwiza news hano ndabona umunyarwanda ngo wari uzwi apana nguzwi wari uzwi donc ni muri passe ku izina rya Gisegeti cyangwa se Kisekedi Ndatabaye utuye mu mudugudu w'Urumuri akagari ka Nyagahinga umurenge wa Rusororo mu karere ka Gasabo yamaze kwemererwa donc na leta wenda cyangwa komisiyo y'amazina yabo ifite amazina ndandite mu nshingano za guhindurira izina rye yitwa ubu ngubu Ndatabaye Ivan Ndatabaye Gisegeti kandi hari n'abandi bantu n'agency benshi dufite ba Gisegeti benshi cyane mu Nyamurenge naha turamufite hano dufite hano muri Nyamavira benshi mu by'ukuri nabo batera intambwe niba ariko sanga wenda ni muri yone ahantu hose AFC niba aramaze gucura izina inzego zo guhindura izina wenda amazina cyangwa se ministeri ifite mu nshingano wenda abantu baza yavuze ati sinokwihanganira izina mugenzi wanje yari cyafuje kandi buriya abana baje bavuga keshi bitwa amazina ya Gisegeti ni mu gihe ca Gisegeti sepere kijyagiye opozaga ngo opoza ukomeye cyane mutu nawe yasaga n'umuntu warurangamiye amatu mu minsi ya nyuma none abantu bizera ko Gisegeti wenda afite agakiza gusa nawe ntakari mu mbeho ntakari bumuvemo cyo nashatse kuvuga kuko uriya mugabo nawe ntiyari mwiza cyane ku barwandofone gusa nyine yenda kwa rukuru ko bagira no kukaza BBC ya radio nkumva Gisegeti ko arabanye kera imuvye yabyaraga umwana yarebaga izina rya rihitize ico gihe akagitira umwana atitaye bweje bizohinduka atitaye ngo nyiraryo ikoresha amafuti umwana asigara grisoni zo kugira kandi urebye no musore agaragara ari fura kabisa ntabwo yakitiranwa n'umujenosideri ba Gisegeti b'abanyamurenge aho bari abanyarwanda ba Gisegeti b'abarundi ba Gisegeti baba umuntu utari Gisegeti Felix Chilombo byose namugeni muri reke none no kuvuga ngo umuntu aratinyira izina rizabifite amateka mabi uyu mugabo afashe ya mbere iri zina ryagize amateka mabi deja no kuvuga ngo mukazoza bashobora kuvuga Gisegeti wenda bo akikanga cyangwa abana bati gute data cyangwa se sokuru witwaga iri zina kandi uyu muntu yararimbuye ubwoko bwacu afite amateka mabi mu banyamurenge no mu gihugu uyu mugabo yatekereje neza cyane aho ari turamukije no wara twakwinjira amakuru yacu nayo yari amakuru ico ni yayandi bazavunga utuntu n'utundi nkuko nari mbivuze reka tunyarukire n'ubundi imisozi miremire y'umurenge aho nta handi muri territoire ya Haut Plateau mu gace ka Kabanju hari amakuru avuga ko ingabo za coalition cyangwa se za leta ya Kinshasa ku bufatanye na leta y'u Burundi zongeye kandi kwisuganya zishaka kongera kandi kuzamuka ngo zize kugaba ibitero ku birindiro by'ingabo za AFC ndavuga twirwaneho na M23 ziherereye muri ka gace kaza Kabanju ndetse no marembo ya Gitumba amakuru yava imusi nyuma yo kuraswa rero bahunze cyane buriya barahunze cyane ngo barahunze batambuka naho ingabo zirarangira ikirere kirekire cyane ngo barahunze bava ara muri Kabanju barakwa muri mirima basiga bataye Gitumba
ingabo za Rebosho ziri marembo ya Gitumba ariko nanone nuvuga ngo Kabanja hantiri wenda sizi niba ari wadufasha uri hariya cyangwa yego hari umutumirwa kwa dufite ku murongo wa telefone watuye hariya umuntu ni umugabo w'umusaza uzi hariya turadushe cyane waharagiriye menyarana haturiye arakumirira reka tumuhamagare ku murongo wa telefone abashe kudusobanurira neza aduhe situation geographique kano gace kakabanje abantu benshi bagiye bahibaza mu mazina atandukanye ndabona yitabye muraho neza umusaza Gatema turaho bwana munyamakuru Alex nizere ko muzose neza muherereye turaho kabisa tuzuse neza ndabona akazuba kavuye nikaho bankihundu yego twari muri studio turi live kuri kamera zacu abakunzi b'Urunga ndetse n'Insobeko TV baragukurikiye bari kukumva 5/5 twarimo twibaza ku bitero byakomeje kugenda bigabwa hariya mu duce twa za Kabanju nyuma ya za Rugezi n'ubu amakuru aravuga ko ingabo za leta ya Kinshasa zikomeje kwisuganya kugira ngo zongereze zamura ibitero hariya muri twa duce dutandukanye ariko nanone abakunzi bacu badukurikirana umunsi ku wundi bakaba bifuza kumenya neza Kabanju iri hehe Kabanju Urusinga za Rusinga kwa Mabuye ni abita za Sara aho hose turagira ngo duheze situation geographique yari ahantu hameze gute hari interingana gute no mu Rugezi ndetse Rurenge hari amakuru yavuga ko Kabanju herereye muri secteur ya Rurenge ndetse ugana n'ubundi za Gitumba ndagira ngo duheze amakuru make ahubwo hari n'intambara iri mu bunyine ikomeye cyane iri ku Rusinga wenda intambara turayagaruka ko abanza tubwira aho hantu ko hameze no kwateye hano urabona Kabanju ivuye mu biziba urazamuka ukagera ahantu ukambuka uruzi bita Karongozi mu ruziba mu biziba ni muri Minembwe uvuye mu biziba uvuye mu Minembwe uje ahantu bita ngo muri Nyagishasha ngo ni mu majepfo ya Minembwe ngirango ni majepfo ya Minembwe mu majepfo kuko uri konera ujaga za Mirimba na Matanga majepfo ukagera ahantu ngo ni kugihuha irangura haba rya gihuha yego turabibona ukikonera guja za Kabanju hari izimwe jango aho bita kwa Maguru akaba nindi yikaha efo mu kabande nyine ka Kabanju kabisa ku Makaratusi yego akaba nindi Kabanju hirya ibanywa amazi ya Frero irangiza mu Rugezi wava aho nga ukikonera mu ruzi ugakuka hakujuza Saraga Sara ni umusozi Sara ni umuhana ni umusozi wa Sara ono ugaga kibishigo cha Bwengwe bikondera uja kuri Sara naho ngaho ono imbere aho niho kuwa Mabuye nukuvuga ngo Kabanju ugasura kandi akabindi nzira imanuka izoja mu isoko ya gatatu ya Kabanju uzoja mu Gitumbaga ukikonera abaho umusozi nyine waho ndababwiye nyine wagihuha ukutse uramanuka ukaja ukasinzira imja mu Matanganika n'indi zaja mu Gitumba ndagira Kabanju centre ubwayo Kabanju yegeranye n'ihe misozi yindi yegamiye Kabanju nukuvuga ngo uyu wa gihuha iyo uvuyeho wikamuka uja muri Kabanju yego donc n'ubanziriza Kabanju n'uyu wa Bwengwe nawo ufatanye na Kabanju nukuvuga ngo uyu kuce mu ruzi uja kuri Bwengwe na Sara uvuye mu Kabanju aho akabindi nzira yikonerera mu gatatu uzoja mu Gitumba nayo bayita Kabanju bamwe abantu isoko yo mu Gitumba ni isoko yo mu Kabanju ariko nyiri yaho hagati aho ngaho iyo soko ariko nyine nuko niko bimeze kabisa niyo misozi ya Kabanju yo ngiyo amakuru dufite ubu nyine tugeze baravuga ko uranumva neza
ndahabona. Intambara ngo kubera hitwa ku Rusinga, aha ku Rusinga iho hegeranye gute na Kabanje cyangwa hari umwanya ungana gute? Nukuvuga ngo ku Rusinga iyo ugeze kuri Bwengwe hari inzira nyine ija kuri Sara, akaba ari n'izicurika izajya ku Rusinga. Iyo uvuye ku Rusinga werekeza mu Matanganika sasa. Donc ku Rusinga ni irembo rya Matanganika. Ni irembo rya Matanganika. Niho ku Rusinga. Byumvikane ko uko nukuvuga ngo bari kuberekeza baje za Matanganika nibo bita ku Rusinga. Naho ngaho ubwo wadoyi wateye ku Rusinga, byumvikane ko yaraturutse Matanganika za Rurenge. Ngaho yimise Rurenge ava za Matanganika ga niho haturuka urwo ruhande ku Rusinga. Wataye inzira ya Gitumba gani ku bumoso ga? Nguwa ngo abinuse mu Gitumba bo tera baja Kabanje. Nukuvuga ngo bateye kuri ku Rusinga abinuse mu Matanganika. Nabinuse mu Matanganika ahantu bita mu Muzinda. Ukamushinga nyine uzoja ku Rusinga. Hanyuma Kabanju na ahantu hameze gute? Ni imisozi, ni mu bibira, hari agasantere gahari n'umuhana, hameze gute, hakorerwa iki? Kabanju ni nini, igira uduhana twinshi. Igira uduhana twinshi. Iyo uvuye ku Gihuha wikonera habaho uduhana tubiri. Imihana y'abaganwa amakanisa amwe ya Sepake iki haratengwa n'amakaratusi. Iyo ni Kabanje, akabindi Kabanje imihana minini irangiza mu Rugezi. Irangiza neza Itinja Ngoma, Rugezi, mu Bikarakara, naho gari ni Kabanje. Yego. Nukuvuga ngo Kabanje ni imihana iri munsi y'umusozi wa Gihuha na Bwengwe zose mu mibande y'iyo misozi yombi. Birumvikanye, urakoze cyane kudusobanurira. Reka tugushimire, abari bifuje kuhamenya ngira ngo barasobanukiwe. Nihagira n'ubundi ikindi dukeneye gusaba kugusobanuza ngira ngo urasubu twitabire tugusobanuza. Sawa, murakoze cyane. Urakoze cyane, turagushimiye. Ngahe nguko rero uyu ni umwe mu babyeyi cyangwa mu basaza bakuri hariya bahazi cyane. Bigeze kwaca naje ndazira mpashaka inka kimasa. Tuzawitorera mu biziba, ariko uko yabivuze ariko bimeze, ni ukuvuga ngo aduyi n'ubundi abakuru dufite nuko aduyi n'ubundi aduyi waruturutse muri Mirimba yagaragaye mu marembo ya Gitumba. Vuba nyuma yuko bakwiswe muri Kabanje bahise bahunga baratambuka Gitumba. Vuga ngo uri muri ya shene yose uva hano muri Minembwe za Monyi, birumvikana habashe ishene zituruka za Rugabana ikambigenda neza igavuga ko kirakira cabwirwa. No kuvuga ngo rero Kabanje iyo uvuye muri ya Ruhuha ni ruguru za Biziba, ni imisozi iri hejuru gutya uzumanuka n'ahantu ni kakarere kari mu duhana twinshi ariko turi nko hasi. Iyo wambutse rwa ruzi rero nibwo uzamuka ukazarenga noneho kuri wa musozi wa Sara. Sara noneho akabinzira imanuka ija nko mu bumoso uzaja za Gitumba ukazakomeza muri za Mirimba. Noneho akazaga i Rusinga niyo imanuka ija za Rurenge aho za Matanganika za Muzinda ngiremo none za Rubonja ari bari za Rubondo sinibuka habaga abafurere se n'abanyamurenge ico gihe. Noneho ni wabo bavuze ngo baratera baturutse Marimba babiri, ahubwo aduyi bavuye muri Mirimba yagize ubwoba. Mirimba ubwo ni Gitumba gare irembe rya Gitumba ko nawe yagaragaye hari mwinshi, ariko amakuru dufite nuko atararasa kandi akomeje gusa n'ufite ubwoba, ariko aduyi wasakiranye n'ingabo za revolution n'uyo mu Rusinga cyangwa se ku Rusinga, ariko amatokenti turayamenya, ariko mu by'ukuri hari ntibiza kuborohera kuko zino ngabo za revolution ziri mu misozi hejuru, abandi basa n'abayava hasi. Kandi ni imirambi, n'ubwo iri ya sheni zigenda itanga imirambi imanuka ija muri Rurenge
bagera hari umurambo kandi ukaba umurambi muremure ku buryo umanutse hariya wazamanuka neza za Muzinda nta hantu hari hagaragara uruga kwa Kagembe ubu yara ni hafi cyane kandi Kagembe ico gihe uhawegereza za Kirembo iri hakurya waba Kirembo ukaba urije muri Maniema n'ahantu jewe nigaze kuva hariya neza ndamanuka kwa Kagembe hafi umunsi umwe n'ahantu hato cyane ntabwo ari kuri nje nagaruka Imabenga wa Imabenga none nkaruguru gana muri noro ya Rurenga ya ruguru za Mibonda za Nyakagana hose ni heza cyane yubushiza cyane ngaye nguko rero amakuru dukesha imbone zacu ndetse n'ibinyamakuru n'ibintu byagiye byandika bivuga ko imirwano rero yavukiye muri utwo duce muri aya marembo irembo ryo ku Rusinga niryo harimo imirwano ariko irembo rya Gitumba bavuze ko ni hafi y'isoko rya gatatu niko bavuze aho hose Adui ari kuri leta hari ariko amakuru dukesha imbone zacu baravuga ko ingabo zatwirwaneho ndetse na M23 bari maso kandi bari tayari gukubita umwanzi bidasubizwaho cyane ko ari kimwe mu ntego zabo biyemeje kwigizayo umwanzi baravuze ngo ntituzemera ko umwanzi yongera kandi kugariza abaturage afande ruga baravuga ngo ndetse n'abari abaturage bari muri za Kabanje nako muri za Gitumba na za Mirimba bari nabo bakeneye kubohorwa kuko bari babagize agakina dabori ya Mirimba ni imisozi y'abanyamurenge yanyaswe nyuma yuko birukanye abanyamurenge hari abashefu b'abanyamurenge ngire ngo n'ubu ngubu ku RCD abantu batangiye gusa nabegerana nibwo chef Sebitereko wamuzi numva yarayoboye muri Kadegu Mirimba birumvikana abapfure baba bati none ngwino basuze hagati yacu n'abanyamurenge nubwo mwahunze nibwo uva Gitumbi senyutse ejo bundi kandi muri no ntambara ariko hari abantu bari bahatuye baza bahunga ino ntambara atangiye nukuvuga ngo abantu bari batangiye gusubirayo iyi leta rero ifatanyije na Mayimayi ndetse na Zara Fidele ntibabashaka ko Munyamunega asubira gutura aho yatuye none rero nuko bimeze intambara irimo turaza kubwira abantu amatoke wenda mu yindi yewe ana makuru ya mu gitondo ubu turi zigara muri 6 saa 6 zumvikane ko aya makuru turi kuvuga ari aya mu gitondo haraza kuba impinduka cyane ko amakuru y'intambara agenda hinduka umunsi ku wundi cyangwa se saa ku yindi umugoroba turaza kugaruka no muri studio n'ubundi tubwira ko imirwano yiriwe cyangwa se aho Adui bamugejeje byanga bizakunda dushobora kuzana muri studio tubabwira ati Adui bamugejeje za Gitumba Adui bamwikije za Mirimba aho hose birashoboka cyane ko numvise bamwe mu bayobozi b'amadubu cyangwa se batwirwane bavuga ko Adui ari mu kuza gukora marato Mujo kuri impamvu babivuga arabifite wenda dushobora no kuja muri axe yindi iyo ni ya Baraka niho mwanza ageze uwo mwanzi wa nyuma twabisa ko ari Mirimba kuko Gitumba ntayirimo none muri este umwanzi neza ari Baraka kuri Tanganyika este ya Minembwe ubwo hagani Bujumbura gaho ati kuri Minembwe ni hafi cyane ni hafi afande rugabo yaravuze ngo Minembwe ngo niho hantu honyine mushaka kugera mu bihugu nimba ari 3 nimba ari 4 yavuze n'amaguru umunsi umwe ahubwo noneho nukuvuga amakuru ahari nyuma yuko zirangabo zihuye n'umuriro wa revolution hari aho za Kwezero Gakenge hehe habaye intambara ikomeye murabizi noneho ingabo z'u Burundi zanze gusubira kurwana makuru dufite nuko habaye inama ku munsi w'ejo bundi premier niyo ngabo ndetse na president Zalanturu hara abasirikare bako bakomeye Burundi bavugana n'uwitwa Jonias ni uri hari ku rugamba ni colonel arabwira ko ingabo zanze kurwana ingabo rero z'u Burundi zikaza muri de bande igiti twarashwe indege ikomeye uje kuri ngo barashwe indege yarashariye cyane abakuru hari nuko indege ya revolution shaka kuba yarakoze akazi kugatoroshe bo bakavuga ko indege ni drone mo gwase H4 bavuga kuko badafitiye ngo muti cyangwa se imundi irasa batarabonera baravuga ati hari indege hari twirwaneho hari zirantare za Saranda ntibishoboka ko twozamukira misozi kuko iyo twaboneye urumva bari muri Minembwe birumvikana bari bagaze muri Minembwe cyane ingabo zituruka hasi indege ngo turuka hejuru ati ibintu twabonye ntiturabibona kuva twabaho kutubwira rero ngo tuzamuka ahubwo ngo twica cyangwa se basi kugira ngo numvise ingabo kuko zishobora kuba zarwana ni muzane imbundi rasa iri ndege babibone neza kuko imbundi hari wenda bagaragaza ariko banze kugwana yego ngaho nguko rero iyo ni axe ya SN kwa rutubwiye niko twabyita ariko kandi ngo akaba ari impungenge
kuko isaha n'isaha bashobora guterwa n'ingabo za revolution ati kandi mubona dutewe n'ingabo za revolution igisebe ingabo z'Uburundi zizakora muri Baraka kuko intambara ntiboyinesha ntiborwana n'umuntu uri hasi. Ndatekereza ko ari naco aba baturage bazawuvira bashingiyeho bavuga bati ibikoresho ni gute aduye ariyo twigwana na M23 bafite ibikoresho biruta by'ingabo za leta. Ni ukuvuga ngo baravuga ati kiya kintu naco nubwo kirimo na politique ninshi yo swate y'abazalendo bashize muri ubundi société civile ni gute ishobora gukora mandamano yo gusaba ibikoresho ku ngabo zabo kuko ubundi société civile ireklama ikintu gifite inyungu gusa abaturage naho kureklama ikintu cyo gufasha igisirikare ta société civile kiri hariya n'intera barabakoresheje babasha mu mihanda baravuga ati uyu munsi ni ville morte turasaba leta Kinshasa kutushakira ibindi bikoresha imbunda zikomeye n'amadrone n'ibiki barasa umwanzi bamwigize n'uswate bavuga ati tumushoboye bamanika amaboko mu buryo wari wenda natwe nubwo tuzaduhanura umuntu yonahanura nibigaragara no kuvuga ngo harabaza abantu nyine wenda bereswa kabandi bakamakade yabwaca bikaba ngo nakarahanuye no kuvuga ngo ubu no kuvuga ngo amarango yose ahanamiye Uvira afitwe n'ingabo za revolution amarango ahanamiye Plaine afitwe n'ingabo za revolution ejo bundi leta yashatse gufunga Rurambo axe ya Kaziba kugira ngo idahuza Kaziba na Rurambo ingabo za revolution zidahura communication biranga barabarasa ni nka ryo rero bazatekaza ko ryoroshe kuko hariya kuzamuka muri bijombo ntibyumva bikunda ntibishoboka n'ubu kuza uca ya mitamba ntibizokunda no kuvuga ngo ahantu wozamukira wenda utekereje wenda nabasa ka bari hasi n'iri ya Rurambo none nayo yarabananiye Baraka yo ntibyoha bikunda kuko numvise wahoze ari guverneur wa Sud Kivu ubu ni guverneur wa Sud Prusse Jean-Jacques Prusse ni guverneur wo mu nzira ko baragenda ko wiratse n'iri epfo ko bayakutu ni guverneur urugendo arabasigaranye nyuma y'iminsi myinshi yari yarahungiye Kinshasa aho AFC yari ikomeje kuba yataka za Poezero yataka za Mitamba yataka za Rurengega n'ahandi hose aravuga ati ukwanga simpari abwira president Nyawo nambabarira umupira gusa ese ko yafunze inkweto akaza ahambira imigozi gutya akabushanya ahungira Kinshasa ku munsi w'ejo yagaragaye muri Uvira aho yarimo ahakana niho narimbe kuriye ahakana ko ingabo za AFC zitabasha gufata za Kabanju arizo za Rurenge zitabasha gufata Rurambo rero Rurambo amaze imyaka n'imyaka barafasha hari mutu axe duke batarafata yegutwara maduwe nako bigarurira ejo bundi ubwo barimo bafungura n'irihanzira Kaziba ahakana ko izo ngabo zitahafashe nibyo yise mu Gifaransa mu amakuru ari numerique guerre numerique mu guerre numerique no intambara ya media cyangwa se leta ya Kongo ya social media ibyo barimo ntibabizi abanye ko bahinduye itegeko nshinga ariko hari n'imyigaragambyo yabaye Kinshasa ejo warabibonye nubwo idafite imbaraga ariko abasore bavuze ati ntabwo mwaduhindurira itegeko nshinga gutya mu bintu bitagaragara Kisekete yabize ibitangaza byinshi cyane habwo ibyo agiye gukora mu iterambere yatingiye twari turimo n'intambara twari turimo ariko ngo intambara se yashize bari kuja mu yakoza amapiriye nyine ibintu bagomba kugendera bagiye gukora imihanda ibiki ibintu byinshi cyane nagiye mukurikira ariko mu by'ukuri azabikora se byahe ko byamunaniye azabikora se tashoboye kandi ntabashe mwana gusa hariho ngubwo bako ingabo z'Uburundi ushaka kuba zataha zice muri Tanzania urumva Uvira hafi Burundi ariko ingabo ziri muri Baraka ziramutse ngo zitewe natwirwaneho na M23 hariya bakabatera mu buryo bwabo kandi urabona ko kubatsindaho n'itegeko hariho inzira yuko bashobora kuba bato mu mazi guhamagaza amato kandi ashobora kuraswa kugira ngo aze hariya Baraka afate za ngabo z'Uburundi d'abord amato ntiyagize umutekano wabo wayo kuko AFC ifite ikirere birumvikana noneho bikaba bikekwa kuko nako bikaba bishoboka ko izi ngabo ziri muri Baraka zishobora kwereka za Kalemi zose uko zingana zikaba zimanuka zirahungira Kalemi kandi bakaba batayitangana y'u Burundi noneho abarundi bazaje Kalemi nabo bazaje Kalemi noneho bazataha bacika Igoma muri Tanzania niko byari reka dusoreze kuri inkuru nabonye mu itangazo rya AFC bashize hanze ishimishije itangazo ryiza rwose y'ubuyobozi bushobongeye gushiraho reka turisome hanyuma tugane ku musozo cyane ihuriro Alliance Fleuve Congo AFC
M23 MLDP ryatangaje ko ryashizeho abayobozi basha bazayobora ishami ry'ubutabera n'uburenganzira bwa muntu. Rivuga ko iki cyemezo kigamije gukomeza kuvugurura urwego rw'ubutabera no korohereza abaturage kubona serivisi z'ubutabera mu bice rigenzura. Mu cyemezo cyabo gifite nimero 115 Cordo akarongo po AFC cyashizeho umukono na Bertrand Bisimwa perezida wa M23 akaba kandi n'umuhuzabikorwa wungirije wa AFC ushinzwe ibibazo bya politike, ubutegetsi, amategeko n'ububanyi n'amahanga, ndetse kikemezwa na coordinateur mukuru ari we Colonel Nanga Yobelu umuhuzabikorwa wa politike wa AFC. Maître Chebuka Mashamba Jean Philippe yagizwe umuyobozi w'ishami ry'ubutabera n'uburenganzira bwa muntu. Mu Gifaransa bivuga gute? Soma mu Gifaransa. Et désigné et approuvé poste de chef de département de la justice et des droits humains. Chef de département des droits humains. Maître Chubaka Mashamba Jean Philippe yagizwe umuyobozi nk'uko nari mbivuze w'ishami ry'ubutabera n'uburenganzira bwa muntu. Nanone kandi article ya kabiri kavuga uwitwa Maître Shaka Jean Paul ushinzwe ivugururwa ry'urwego rw'ubutabera na Maître Mugisa Tibasima Emmanuel ushinzwe ibijanye n'uburenganzira bwa muntu. Mu titre mu Faransa niho bizumvikana neza. Article 2 sont désignés et approuvés au poste de chef de département adjoint. Bazaba bongirije uno mugabo en charge de la justice et droits humains devant exercer les fonctions ci-après à l'égard de leur nom. Maître Chaka Jean Paul, chef de département adjoint en charge des réformes judiciaires. Maître Mugisa Tibasima Emmanuel, chef de département adjoint en charge des droits humains.